dubbate moo kijiba dubbate Milkiyaas? Sirriidha. Erga sirrii ta'e waan inni jedhe sana naa dubbisiin sin jedhe nu abbaa tokko qabnaa jedhe miti? Yes. Innoo eenyudha jedhe? Innis Waaqayyoodha. Waaqayyo isa kam? Dubbisi. Waaqayyo kam jedhe? Hundumti keenya abbaa tokkicha qabnaa mitiire. Waaqayyo isa tokkichatu hunduma keenya uume mitiire. Kanaafuu Waaqayyo tokkichatu hundumaa uume jechuudha. Waaqayyoon tokkicha qofaasa waa uumuu danda'a garuu uumuu hin danda'u jette tokko jedhe. Yes. Walii galee? Uumuu hin danda'u jette. Kanaafuu Waaqayyoon tokkichi uumuu hin danda'u jette. Sila amma garuu akka uumu argite miti Waaqayyoon tokkichi qofaasa. Jalqaba duraa ani kan si deebise hin hubanne ati. Galee qiddim kan duratti yaa'aa turtee sagaleen Waaqayyoo qofaatti Waaqayyo irraa adda bahee Waaqayyo miti jettee afurri Waaqayyo qofaatti Waaqayyo irraa adda bahee Waaqayyo miti jettee. Elaan afurri Waaqayyo qofaatti waa uumuu hin danda'u naan jette miti? Yes. Waaqayyoonis qofaatti waa uumuu hin danda'u naan jette. Miti? Waaqayyo qofaatti uumama qofaasaa akka qofaasaatti uumu argite moo hin argine macaafarraati? Waaqayyo isa kamaas oftaan siin jedhe bar Waaqayyo isa kamii taasaa jirta kana nan beeku. Waaqayyo taasaa jira. Suma macaafa keessaa naasaara Waaqayyo. Waaqayyo tokko malee maaltu jira? Inni Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo lama sadiitu jira eenyu siin jedhe inni tokkichatu jira. Kanaafuu afurri Waaqayyo amma afurri qofaatti waa uumuu hin danda'u Waaqayyo garuu qofaatti waa uumuu danda'a siin jechaa jiraan. Afuuraa fi sagalee isaa adda bahee uume kan jedhu naa kenna. Waaqayyo osoo hin dubbatin uume kan jedhu naa kenna. Afurri Waaqayyo qaamaan adda adda naan jennati sila? No, Waaqayyo osoo hin dubbatin gaafii kiyya naa deebisu. Waaqayyo osoo hin dubbatin waa uume kan jedhu ragaa naa kenna. Dubbatee uume jedha asitti? Afurri Waaqayyo dubbii Waaqayyooti. Afurri Waaqayyo dubbii Waaqayyooti. Afurri Waaqayyo afuura Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyo sagalee Waaqayyooti. Ikkoo dubbii Waaqayyooti siin jedhe afurri Waaqayyo natti. Afurri Waaqayyo afuuraan siin jedhe sagaleen sagaleedhaan siin jedhe. Afurri Waaqayyoof sagaleen maal garaagarummaa isaa? ቃል ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ተናግሮ እስትንፋስ ደግሞ ለሰው ልጅ የሰጠው ነው። ለሰው ልጅ የሰጠው ለሰው ልጅ ለሰው ልጅ ከአፈር ከሰራ ከአቆይ አዳምጠኛ የሰው ልጅን ከአፈር ካበጀ በኋላ ይሄው እንዲሆን እስትንፋስ ሰጠው ይላል ወንጌል። እስትንፋስ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ህይወት ማለት ነው። ህይወት ሰጠው ማለት ነው። ይሄው እንዲሆን ማለት ነው። ይሄው እንዲሆን አደረገ። Waaqayyoon hiyootii namaaf kenne yaa hiyoot ibbaalal istinfaas ibbaalal jechuudha. Hafuura inni jedhamu sanaa jechuudha miti? Hafuura kenneef akka namni sun yaa'u ta'u jiraata akka ta'u. Kanaafuu hafuura kenneef hafuurri sun maaliin jennaan nafsiidha jechaa jirta miti akka keetti? Istinfaas ሰጠ ወንጌል የሚለውን ነው የምናገረው እኮ ወንጌል የሚለው እየጠየኩሽ ነው እኔም hafuurri sun isin jedhan hafuurri sun hafuurati jechaa jirtu sun istinfaasati jechaa jirtu sun Waaqayyo kan namaaf kenne sun kophaadha hafuura kophaatti sagaleerraan addadhaan aan jette miti? Yes, በአካል ልዩ ነው. Okay. Hafuurri Waaqayyo kenne kun yookiin moo jireenyi Waaqayyo kenne Waaqayyoorraa adda ta'uu isaa mee ragaa naa kenni? ሲጀመር ከእግዚአብሔር ተለይቷል። እኔ ያልኩት አንድ አምላክ ነው ያለ አንድ መለኮት Waaqayyo tokkichatu duras እንጂ jetteatum duratti dubbachaa turte አንድ መለኮት ነው ያለ. Algabbaashim ko xiyyaate ko ati bar hafuurri kophaatti waa uumuu hin danda'u naan jetteeti. Yes. ስለዚህ እስትንፋስ ራሱ ለሰው የሰጠ ህይወት ከሆነ ፈጣሪ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አለቀ። ዱሜ ሲጀመር እኮ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ለብቻ አምላክ ነው ያለክ ማን ነው? ሲጀመር ወንጌል ራሱ እስትንፋስቹን ከኔ ማንማቲፍ ከነና አንገና ተማ ነፍጥሲስ ቃል ከእግዚአብሔር ተለይቶ ብቻውን አምላክ ነው ያለክ ማን ነው? ቃል እንመጣበታለን። ስለ እስትንፋስ እናውራ። እስትንፋስ ቃሊን ኡፍና እስትንፋሲን ወኪና አፉሪ ቆባሰት ዋሙ ደንዳና ሂንኡሙ ጀትተ ስለ ምቲ Waaqayyo jenna Waaqayyos qobaasatti uumuu hin danda'u waliin maleeyyuu naan jette. Ishi istinfaasi maal inni istinfaasa jechuun lubbuu Waaqayyo ilma namaatiif kenne naan jette. Waaqayyo lubbuu ilma namaatiif kenne kun maaloodha uumaadhaa usin jechaa jira nama gaaffii ko. Yani uumaadha ግን ከአብ ተለይቶ አይደለም ለብቻ lubbuun
Okay, afurri waaqayyo jireenya waaqayyo manaa kenne kun nafsiin kun uumaadhaare. Kan kee ammaa uumamaadha ka hafuura santu akka uumamtu si taasisee miti kan kee uumama. Hafuura sana sii kenne hafuura kan kenne jette malee hafuura sanaan sii kenname osoo hin taane ati hafuura kan ilma namaatiif kenneetti hafuura ilma namaatiif kennedha ati bar. hafuura saniin ይኸው አደረገ በዛ እንትስታስ ይኸው አደረገ ነው ያልኩት። Elaa dhaggeeffadhu. hafuura saniin sila hafuura jechuun qoy obboleetti kiyya. Hafuura jechuun ilma namaatiif kenneen aan jette sila. Ilma namaatiif kenne jechuun ilmi namaa kun hafuurri keenya nafsiin keenya nuuf uumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Uumaa ta'uu hin danda'u. Hafuura keetillee uumamaadha. Kan si uume hafuura saniiniin siin jedha hafuura waaqayyoo saniin. Ati immoo uumamaadha. Hafuura waaqayyoo tole. Dhaggeeffadhaa sirriitti horaa jirtan ammas narqaa bahuu hin dandeessu ammas hafuura waaqayyootiin hundumtuu argame mitiire. Eeshi sila sagalee faana maaf adda addaa hafuura baastanii sagalee fi hafuurri maaliree garaagarummaa isaa sammuu akkas taanaan sila maa gargar baastee ammoo hafuuraan waa argame jetteetta istinfaasa jechuun hafuura jetteetta sagalee noo maali? Wangeela irratti dubbadhu. Matsaafni qulqulluun akkas jedha. Wangeela si gafataara bar. Hafuura jechuun aan jette sila hafuura jechuun istinfaasii jechuudha. Lubbuu namaa kenname jechuudha. Qaalii jechuun immoo sitti waa argamsiisee jette. Isa immoo dhufee asitti si qabee lakkii akkas taanaan uumamadha jennaan lakkii hafuurri kun amma immoo istinfaasiin kun uumaadha lakkii qaaliidha inni raasii naan jette. Ishi garaagarummaan qaalii fi istinfaasii maaliin? Ammas garuma jalqabaatti deebi'a gaa. አዳምጠኝ መጀመሪያ እኔ የምመልሰውን በደንብ አዳምጥ ፕሊዝ። ያዳመጥኩሽ ነው። ዋናውን ሲንጀታው እግዚአብሔር ዋቀዮ ደቼፍ ሰሚ ሰገሌ ሳትን ኡሜ ወንጌላ ሱዱበታ ሰገሌ ኢሳ ሰኒን ኡሜ ጀቹudha. ሲገሌ ደቼፍ ሰሚን ሱን ኡመማadha. ሰገሌ ሰኒን kan argamani. ሰገሌ ዋቀዮ ሰኒን inni waaqayyo irraa adda bahee waaqayyoodha no waaqayyo irraa adda bahee waaqayyo kan jedhee barsiisuun jiru wangeelis akkas hin jedhu. ወደ እስትንፋሱ እንምጣ። waaqayyo ilma namaa biyya irraa tolche keessaan booda በእስትንፋሱ ይኸው አደረገ hafuura isaatiin jiraataa godheera jedha wangeelli. ስለዚህ garaagarummaan sagalee akkas taanaan garaagarummaan sagalee fi istinfaasii maaliin niidhaan? garaagarummaa sagalee istinfaasiinis nama argamsiisu yoo taate sagalee isaa sanaanis waa argamsiisu yoo taate garaagarummaan kana lamaanii maali? garaagarummaan kana lamaanii qaaman garagara ta'uu isaaniis malee waaqayyo tokkotu jira. እስትንፋስም እኔ ማለት የሚችል ነው። ቃልም እኔ ማለት የሚችል ነው። ሲጀመር ቃማ የሮጀን ነው አና ለብቻ የተቀመጠ እስትንፋስን ቆባ ሰጣና ከንጀረና አቀን ኦኬ ክርስቶስ ለምሳሌ ሲናገር እኔ ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ቃልና እስትንፋስ የተለያየ ነው አንጀቴት በአካል የተለየ ነው ያልኩት እንጂ እግዚአብሔር akali qaman gargartanan obboleetti na dhaggeeffadhu. Qaman gargartanan ana jedhanii dubbachuu hin danda'u jechuudha jarri kun. Kanaafuu ana bakka itti jedhe istinfaasiin yookiin hafuurri sun natti agarsiisa. Iyyoob afur digdamii afur ayyeessi baasa. Iyyoob afur digdamii afur yoon dogongoruu baadha dhiifama siin barbaada. Dubbisi rakkoon hin jiru. Odeewwan gortee sin sirreeffatta. ቀስ ብለው አትናደድብኝ። እሺ አራት 24 ነው ያለው። የለም አልኩሽ 4 ኢዮብ 4 እንጅሩ ኦኬ ነው ላውጣው። ኢዮብ 4:24 ነው። ኦኬ 24 እንጅሩ 4:4 እንጅሩ በቆና ፍር ለኮሰ ደም ያፍሩ እንጅሩ ኦኬ 24 ላይ 4:4 ኦኬ ጠብቀኝ ልፈልግልኝ ሰርች ላድርገው እስኪ ይወጣልኝ። እሺ
Yoo isaan sila dubbisaa oole yoo ta'e 33 irra sila akka dubbisaa oole ofii kiyya barsiisaa akka oole yoo ta'e. Isa barbaadde yoo ta'e baasii dubbisadhu. 33 Maal kan Isa barbaadde. Isa barsiisaan ture sila 33. Isa barbaaddeetu. Dubbadhu agasitti. Nan barbaadan siin barbaadu. Sun immoo isaati jetteen kennu waan ta'eef maa tokko yoon dubbadhees faayidaa hin qabu. Waa istinfaasii barbaadde yoo ta'e achirra jechuu barbaadeera. Waa hafuuraa barbaadde. Garuus qophaa ana jedhee kan dubbate si gaafadheen. ከአብ የሚወጣ ይላል። ከአብ ይወጣል ይላል። እኮ ከአብ ይወጣል እንጂ ana jedhee bakka inni itti dubbate naa kenni jedhe bar. እኔ ብሎ ይናገራል እንደ አምላክ ብለሽኛል። ኢየሱስም ነው ብሎ ተናግሯል ጀተ በቃ itti dubbate natti kenni. ክርስቶስ ለምሳሌ እኔ ከአብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ይላል። እስትንፋስ ስጭኝ እኮ ነው አልኩሽ። እኔ ስለ ኢየሱስ አይደለም የጠየኩሽ። ስለ ኢየሱስ ስታወራ ስለ ቃል ስለሆነ የምታወራ አንድ ነው። እስትንፋስና ቃል አንድ ነው። በአካል ልዩ ነው ብያለሁ። ከአብ የሚወጣ ነው። ቃልም ከአብ ነው የሚወጣ። አናገታ አቁሪታ ማናደከተ አቁማ ቶሳና ጀለ በቀን እtti dubbate fidi jedhe. ተናገር እስከዛ ፈልግልሃለሁ። ፈልግሽ ፈለግራ እኮ ነው ጀርጠ ቆስ ጌታን itti fufa. ኦኬ መንፈስ ቅዱስን ለጣዖት ከተሰዋ ከደም ከታነቀውም ከዚህም ሰረቅ ዘንድ ሳድብ ሳታ ፈልገው በቀር ሌላ ግን እንዳይጨንበት ሳድብ ሳጀርታ መንፈስ ቅዱስ ፈቅዷልና ሐዋርያ ሥራ 15 28 29 እንጀዱ ካሜዱ ቢስመስሪት መንፈስ ቅዱስ ፈቅዷልና ማለት ምን ማለት ነው? አዋይ ፈቀዱ ዲሱ ሲጋፈደም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ራሱን ችሎ ይናገራል ያልክ እኮ እዚህ ጋር ይኸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው እያወራል። መንፈስ ቅዱስ ፈቅዷልና ይላል። መንፈስ ቅዱስ ይተቻጅራ አማካ በዳሮኝ አንጋቢ ሲጋፈደ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ ጀዴን አንጀተሜ አፉሪስ በከቲ እኔ ጀዴ አና ጀዴ ፊዲ ደጋፊንጎ መንፈስን ዱበቴ በኔሚቲ አም ጋፊንጎ መንፈስን ዱበቴ ጋፊ ሲጋፈደ dalgaafis gaadhe manfasin dubbate dubbanne son taane manfasin ene jedhe kan inni dubbate ana jedhe ka dubbate naafidi jedhe akkuma waaqayyoof danda'e ene እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠርኩ akkuma jedhu ani abbaarraa ba'een dhufe akkuma yesus jedhu bakka itti afurre jedhe fidee siin jedhe. በነገራችን ላይ ቅድምም ተናግሬ ነበረ እግዚአብሔር ሳይናገር ፈጥሯል የሚል ካለ ዮኪንሞ waaqayyo son dubbatin uume kan jedhu yoo ragaa qabaatte fidi ammallee ragaa ifan amma mata-dureen keenya samiti mata-dureen keenya samiti am ይሄው ኤፌሶን 4:30 irratti ammallee sii dabaleera dubbisa 4:30 irratti maal jedha ኦኬ እንደዚህ ይላል ለቤዛም ቀን የታተመባችሁን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ። ዋይ ቀናዚ ጋር ኤረሮ ምፋን ዱብስ ሜነም ናደገው ዋን ዳርቱ ቀን ስቶር ምፋን ዱብስ ይሁን ማን ነጋፈት አፉሪ ቁልቁሉ ani akkas godheera ani akkana kan jedhu natti agarsiisiin jedhe malee ani afura qulqulluun gaddisiisiinaa kan jedhe namni sin gorsaaru miti ka barbaadan gorsa namni sin gorsaaru kun gorsa namaa miti ka barbaade afura qulqulluu ani akkas godheera akkana kan jedhu barbaadisiin jedhe. Qobaasaatti waaqummaa hin qabu afurri qulqulluunis sagaleen waaqayyootii si abbaarraa adda bahee hin jedhe duratti si deebiseen jira barsoos amlak silaalee aan amlak ne yalle biyyoo mallisale. Qamaan gargar biti jettee amantaa naan eenyinaan jette keenyaa fi waaqayyo inee jedhee dubbatee Yesuus Kiristoos inee kaaba watichee matichaaloo jedhee naan jennaan mee afurroo inee iddoo jedhe ana kan jedhe mee natti fidii jennaan jira sirriitti jettee barbaadaa jirta sanaaf fideedha amma. Sii kenneera fudhachuu dhabuun kee mirgaa. Waaqayyoof dandeeyyuu waan dhumuu itti sammaati amma samite waaqayyoof dandee waan dhumuu itti barangaraachillaay unkaan afuura miti waa'ee sanaa miti amma waaqayyoof dandee dhumuu afuura dhiisite.
Sanifu mee amma ene jedhe kan inni qubaasaatti qaama yaatee dubbate ለዚህ ጥያቄ ማለት ነው ጋፊ ከናፊ waaqayyo son dubbati waa uumee kan jedhu ragaa yoo qabaatte ከብሉ ኪዳን እስከ ዮሐንስ ራእይ ረጋና ከኒ እግዚአብሔር የሚፈጥረው በቃሉና በመንፈሱ ነው ብዬ መልሻለሁ waaqayyo kan uumu sagalee isaatii fi hafuura isaatiin jedhee dubbadheen jiraan ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ተለይቶ እግዚአብሔር ነው አይደለ እያልኩ አይደለም እያልኩ ነው ተዱመረቲ ሲከና rakkoon hin jiru amma hin abdemoo namni amma ተዱመረቲ ሲከና rakkoon hin jiru ስለነፍስ ዳቴ ወርባታ ሜር ስለመንፈስ ቅዱስ ሰጥቻለሁ ሁለት ቦታ ሲከኔ ረፍዳችሁ ራቡኒ ምርገ ከዳ መንፈስ ቅዱስ አና jedhe kan dubbate jiraate miti ሜር amma mana tagarsiis mee hunda isaanitti hunda namni dubbis mee afaan oromoti afuri kullu ana dubbate kan dubbate ሲከኔራ mal ስለመንፈስ amma ቅዱስም mal የተመሰለ rode ማለት maal jette irra deebi akka mee essatti ana jedhee dubbate afurri siin jedhe bar nagarsiisi baasiti namoonni saalaalan yookaan yoo jedheeratti nuti agarsiisi yoo ana darbata bishuutu jalqaba dura gaafii kiyya hubadhu no deebii kiyya hubadhu deebinan si deebisaaru የአብ ቃል ከአብ ተለይቶ ብቻውን አምላክ አይደለም ብዬ መልሻለሁ መንፈሱም ከሱ ተለይቶ ብቻውን አምላክ አይደለም ብዬ መልሻለሁ ስለምን መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ መሆኑን መጽሐፍ አካላችሁ ታን ጀነት ይናገራል ተቡናን ጀት ተሞንጀን አከተመን ተሞን ነመንቶት አቤት ማለት ተረዲቢ ቃም ገርቀቡ ጀት ያመን ተሞን ነመንቶት ስላከስና እንጀን ቃም ገርገሪ ቀቦት ወንጌለቱ እንጀና ማለያና ሚት ሜሮ ወንጌሊ ቃማን ገርገሪ ከንጀ ቃማን ገርገሪ ቶኩ ከንጀ አየንጀራ ማቴዎስ ዲደሚ ሰደት ቁለሰገል ዲደመረት ቃማን ገርገሪ kan jedhu jarri tokko kan jedhu agarsiisa yoo dubbise achirraa akkas hin jedhu ana ragaa siin kennu fudhachuu dhabuun mirga keedha jarri qaamaan gargari tokkodha kan jedhu natti agarsiisa okay qaal baqaal ne fallakko qaal baqaalii barbaadde situ jechaa jira maalan godha ka inni amilla darga ati bar qaamaan gargari kan jette qaamaan gargari kan ወንጌል የሚቀመጠው አንተ እንደፈለከው አይደለም እኔ እንደፈለከው አይደለም ሰው ሁሉ የሚፈልገው ኢየሱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ በአምልኮ አንድ በአካል የተለያዩ ናቸው ጀዴ ከንበርሲሱ እንጅራው ሲንጀሬ ሲጋፈደ ጀናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለብቻው እኔ ጀራ ቆቡ ማሳገር ሲሳ እግዚአብሔርም እኔ ጀዴራ ቆቡ ማሳገር ሲሳ እናን ቶሌ ሸከስታናን ጊፍቲኮ እግዚአብሔር ስትል ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለየትኛው እግዚአብሔር ነው የምታወራ አንተ እግዚአብሔር የሚለው ሶስትነት ውስጥ አለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገለ ስለ እግዚአብሔር ስታወራ ስለ ወልድ ስለ መንፈስ ስታወራ ስለየትኛው አንተ ምትጠይቅ አንጀቴ ስለ መንፈስ እየጠየኩሽ ነው ኦኬ ስለ መንፈስ ጠየከኝ መለስኩ ለሰጠው መረጃ መቀበልና ለመቀበል ባይ መንፈስ ባከና እንደ ቤት ነው መንፈሲን እንደንዴ በከ አና ጀዴ ዱበቴ አከ ዋቀዮ ፈከ ኢልማ ዋቀዮ ቴ ደስጋ ፈደከና ደቤ Okay, ammallee si kan dubbisa waaqayyo ana de bakka dubbatu baas injiroote immoo injiruu naan jedhiti gara biraatti dabarra naggeeffadhosh Maatiyos 28 irraa akkas jira egaa dhaqaa maqaa abbaatiin ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis isaan cuubuudhaan saba hundumaa barattoota koo godhaa waan ani isinii abboome hundumaa eeguu isaanii barsiisa kinoo ani immoo hamma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isiniin wajjinan nan jira isaanin jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhe galanni isaaf haa ta'u barattootaan jedhe yeroo sanfoo isaan bira dhaabbatee amma afurri ana kan jedhu fiddeetta meerre kan si gaafate afurri ana kan eessin jedhe ba seesinii deebisaara meerre jiru kan afurri ana agarsiisa ati abbaa akaati afura qulqulluu abbaa ilma afura qulqulluun xammaqaa kan jedhe sin gaafanneen afurri ana kan jedhe meerreedha isa fiduuf deemtee isa fidi duratti si kenneera waaqayyo karaa sadiin of mul'ise kan jedhu eessa sadi kan jedhu eessa naan jette kinoo kan gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate si kenneera injenne anta akka gaaffii akkasii sin gaafanne jalqaba karaa yoom karaa sadiin eessatti of mul'ise gaaffii masin gaafanneen tokko waan akkasii hin dubbanne yoo sitti zooreera ta'e ustaaz qaama sadii kan jedhu eessa jenne amma yoo gaafattu dhumarra qaama sadii jedhaare
Kinoosi kenneera bar qobaatti abbaa ilma afura qulqulluu baaseera Kiristoos Yesuus. Ani mata duree jijjiiruun barbaadu qaamaan sadii jedhee hin jennee ittiin deebi'a booddee. Amma bakka afurri ana jedhee qabda moo hin qabdu sanatti miti gara qaamaa sadiitti hin deebi'a. Afurri inni jedhee akkama inni ka'ab watichee matichaallu aggeeffadhu inni ka'ab watichee matichaallu akkuma jedhe Waaqa bira an jedhe ilaal eenyu Yesuus ani abbaarraa ba'ee dhufeeraa jedhe Waaqayyos inni bichaa'in samaayinaa midirin zaraggaa'u jedhe. Akka jarri kun akkas jedhanisti afurri qophasaatti inni hindi sarichaallu ani akkasi kan jedhe naaf diisin jedhe barra. ኦኬ ሐዋርያት ሥራ 12 ሰጥቻለሁ። አንድ ሐዋርያት ሥራ 13 2 ሰጥቻለሁ። እንጀሩ ተቆቆን እንጀሩ ግባና እንጀሩ ሜባሲ አና kan jedhachu maraan itti agarsiisi. እንዲሁም ደግሞ ኦኬ አካቲ በርባዱት ወንጌል ሲፍ እንታው ለጌፈድ ስለ አብ ስለ ቆሲን ፕሊስ አኒ ቆሳን ጅሩ ሲዲ ቢሳን ጅራ ይፈማ ጉዳገ ቆልፉን ቆሱዳ Ingolfin kamal ko falta yo sifta in fudhatta yo si kolfi sawti sila jiraan anjette daqiiqa mee kudhan barbaadaa olte jira jette amma immoo lakkiin anjetta deebite erga amma akkas taate egaa akka ani barbaadutti macaafa keessa jiraanni deeqaa kudhan mulumaa akkas duramaa akkas naan jenne deeqaa kudhan maa barbaadaa turte de erga akkas ta'e ሐዋርያት 5:3 አሁንም ደግምልሃለሁ አራት መረጃ ነው የሰጠው ሐዋርያት Yoo maana jedhu qofa barbaada jira. Obboleetti tokkuma qofa ቃል በቃል ነው የፈለከው እና አና kan jedhamu barbaade አና kan jedhu መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር አንዱ አካል እንደሆነ ይናገራል ብዬ ይሄው ሰጥቻለሁ። አማዶ ሰነቲ መንፈስ ቅዱስን አካሊ እግዚአብሔር ተደስት ማጅራችራ አይልም እኮ ሐዋርያት ሥራ እንደዚህ አይልም። ሐዋርያት 5:3 አንብቦ እስቲ አይልም የእግዚአብሔር አካል ነው አይልም። አን መጫመነት እንደሞ 5 አንብቦ 5:3 ሶሪ 5:3 አይልም እሺ ባሲ ዱብስ እንጀዱ አችስ 5:3 የእግዚአብሔር አካል ነው አይልም። የግድ አንተ እንደፈለከው አይደለም የሚቀመጥብህ የእግዚአብሔር አካል እንደሆነማ ማቴዎስ ላይ ሰጥቻለሁ። Taate la ergaani akkaani barbaadite gama cafaran jiraanni sila jira jettee maa barbaadu dhaqxeedhaan gaafi qootoo silma akkaati barbaadu hin jiru kunnaan jettee raatte Allahumma salli barbaani deeqaa erga daqiiqaa booddee akkaati barbaaddetti hin jiru jechuun kun waan waan firee qabu haasee obboleetti kiyya sila jira naan jettee deeqaa fudhatee አንዱ አካል መሆኑን ሰጥቻለሁ አትድረቅ ኡስታዝ እንጎቁ ተቆጥ mee oggeeffadhu ilaali sila mee ana kan jedhee barreessi fidime jenna alla jira jettee laphee kee dhibdee fiduudhaaf daqiiqaa 10 teenye eeggasii 5 sii dabalee fidisiin jedhee teenye amma daqiiqaa 10 ta'a jennaan bakka isaa dhabnaan ammoo akkaati barbaaddetti matsaafni siin taa'u jette tole akkaani barbaaddetti ergan teenye maaliif daqiiqaa 10 nu teessite nan fidanaan jette silma nun gabaabsitu maa daqiiqaa nu jalaa xumurte egaa በመጀመሪያ ደረጃ ዋና ተጋፈቱ ሲፉ አከይፈተ ዲፈሙ ወጅኒኒ ከአብ ተለይቶ ቃሉ ለብቻ አምላክ አይደለም በሚል ላይ ነው መንፈስ ቅዱስም ከአብ ተለይቶ ለብቻ አምላክ አይደለም በሚል ያወራን ያለው ስለዚህ የአብ አካሉ አንድ አካሉ መሆኑ መልሽ ይልሃሉ ቃማ አባኪሳ አፉሪውን ሁሉን ይሰተቆው ሲዴ ቢሳንድራ ማፍ ቦታ ተቆጥ ጎጎደ ያደከ ይበልፍ isatti non farakon injiru isatti non famma ta dureen ko samite situ maal jedhe beekta Yesuus Kiristoos ene ka bootiche matichaallo jedheera kanaafu qaama waaqarraati gargar ta'uu sana agarsiisaa jette abim ene samaayina midrun bichaan fatarku jedheera qaamarraa adda bahaa jette tole meerra furro isatti ene kan jedhe essa jiraasin jedhe ana kan jedhu fidiisin jedhan hinjiroo jette amma gara akaali waaqayyo irratti moto ka እግዚአብሔር ዳዳምጭኛ እስትንፋስ ከእግዚአብሔር አካል አንድ ነው ወይስ አይደለም ነው አሁን እንመጣበታለን ግን እኔ ብሎ ተናግሯል አልተናገረም ይሄን ብቻ ንገረኝ ከአብ የሚወጣ አንዱ አካል መሆኑን ሰጥቻለሁ ጋፊስ ጋፈደ ሰናሚቲ አና ጀዴ አፉር ዱበቴ ረመን ዱበን ሲከኔራ ቦታ ሰዲ ኡስታዝ አና ጀዴ ከዱበቱሞ አንዱ ከአብ አንዱ አካል መሆኑን ሰጥቻለሁ ከእግዚአብሔር አንዱ አካል መንፈስ ቅዱስ መሆኑን kon barbaadu sanamiti mata dureen ko amma dureen barbaade afurri ana jedhee dubbateera mon dubbanni dhabaletti kiyya kan sigaa wadhoo si galuu dide
Lakki naa galaan jiru gaaffiin kee jedhe. Isaan siin jedhaan kan si gaafadhaan as gaafata miti. Ana jedhee bakka inni itti dubbate natti agarsiisiin jedhe. Yoo jette immoo amma bara karaa handi mahonuun naalle nabran. Deemnee laalla. Amma na dhaggeeffadhu. Wangeelli waa'ee waaqayyo yeroo haasoftu መንፈስ ቅዱስ አሁን እያወራን ያለነው ዋያ አፉራት ዋያ አፉራ ዋቀይ ዋያ አፉራ አባ አፉሪ አባ ሁሌ ከነባ ኬሳ በው ቃመ ተቆ አከተኤ ኤየኒ ንጅራ ሲንጀዴራ ሲከኒራ ኦበለቲክ ያማ ሲዲያ ጋፊንኮ አፉሪ አኒ አከስ ጎዴራ ጀዴ በከኒ ትዱበቱ ጅራ ኤ ሲንጀዴ ኤኖ ኪላኪ ኤ ዮጂት ፍዲ ላኪ ዮጂትስ ላኪ በቃ ከነ ወርባዴ ማሊ ሳቲን አካና ጀዶ ወርባዴ ዋቁማ ሳቲን ቆባታ ደበ ያካ አና ጀዶ ወርባዴ ዋን ፈዴን ዋቶ አኒ አና ጀዴ አከኒ ዱበት አኩማ ኢልሚ ዱበት አኩማ ኢየሱስ ክርስቶስ አና ጀዴ ዱበት አከ ዋቀዩ አና ጀዴ ዱበት አፉሪ ዱበት ረሞን ዱበኔ ዱበቴ ሮጀት ናከኒ ላኪን ዱበኔ ትን ዱበኔ ዳ ዱቢ ገባብስን ወንጌል ረት ዱበተሜ ረካት በርባዱቲ ሚቲ አከ ወንጌል ቴችሴራ ሲከኔራ አና ጀዴ ዱበቴ ራፉሪ ሲከኔራ ኡስታዝ yaada ke ana jedhe dubbateera hausi yookiin lakki anteettooti bar waan si gaafadhu ana jedhee dubbateera moo dubbanne eeyyan dubbateera sii kenneera ana bakka jedhu barbaada baniti ilaalla waliin tokko qofa naa kenna ጨርሻለሁ ሐዋርያት 13 ana jedhu ilaali ana ka jedhu qofan barbaada amma hayya ሐዋርያቲ sirriitti afaan oromootiin naa dubbisa namni argeeffatu የእግዚአብሔር አንድ አካል መሆኑን ሰጥቻለሁ Basi dubbis. Sosin kan gaaffiin ko sana miti. Gaaffiin si gaafadhe. Afurri ana jedhee dubbateeraayyuu jedhe si gaafadhe. Hawaariyaatonni sirriitti dubbatanii fi jiru waa'ee hafuura qulqulluun siin jechaara. Maqaa Yesuus. Ana jedhee dubbataa waa'ee hawaariyoonni dubbatanii miti. Yesuusif hawaariyoota dubbate ine jedhee roobbatanii abbaa keessaa bahee dhufe yeroo jedhu. Hawaariyoonni dubbateefi. Hawaariyaatonni dubbateera. Lachuu Yesuus ani abbaa keessaa bahee dhufe yeroo jedhe ofiisaa dubbate maa hawaariyoonni dubbate kanatti hime. Hojii ergamoota hawaariyaat ማለት hojii ergamoota jechuudha. Hojii ergamoota. Okay, 3-5 ልክ ነው. Akkas jedha Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu waanan qabu garuu siifan kenna maqaa Yesuus Kiristoos innan Naazreetii. No 3-5 እንደዛ ነው አይሉ 3-6 ነው እንደዛ ምለው አፋን ኦሮሞቲን ዱብስቴ 5-3 ነው ሶሪ 5-3 ይላም እነማ ጋር 3-6 ይረጅራ የወሰ በርባድ 5-3 ላይ ግን ያለ አይመስለኝም እሺ 5-3 ላይ ላውጣልሽ አዎ 5-3 ላይ ጴጥሮስም yommuu Ananiyaas akkas itti hafuura qulqulluu sobduudhaaf horii ardaa kee itti gurgurtee keessaas akka dhokftu maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guuteedha hafuura qulqulluu sobuudhaaf. ሐዋርያቶች ስለመንፈስ ቅዱስ ተናግረዋል እያልኩ ነው ከቅድም ጀምሮ ዋይ አፉራ ቁልቁሉ ሶቦፍ ኢንሶምኔን ሲጋፈደ ብለትክ ያን ከሲጋፈደ አፉሪ አና ጀዴ በከት ዱበቴ አፉሪ ቁልቁሉ ማል ተታሜፍ ሶበ መነቲ ሚሜ ናፍ ዴቪስ አፉሪ ቁልቁሉኒ ማል ሶበ ዋን ፋሶሞ መተድሬ ኮሚቴ አረ መተድሬ ኮ ሰረ ሰትከን ኡስታዝ ፕሊስ ቢሰትከን ሚሜ ያደ እና ከቴ ተሰራ እንከን መተድሬ ኮሚቴ መተድሬን ኮ አፉሪ አና ጀዴ ዱበቴራ ዩ ጀዴ ዮ ቀባቴና ከኒ ዮን ቀባኔ እንቀቡ ጀሪቲ ነመ ብራ ገልቸ ነመስረ በየቀን ዲፈማና ጋፊ መተደረሽን ሰገለረትለ ጴጥሮስ ገሩ አፉራ ጎፍታ ቆሩዳፍ ኢሳን ወልገልተን ኩን ማሊ ጀዴ ዱበት አፉራ ጎፍታ ቆሩዳፍ አኒሰን በርባን ነመሳን ከበርባዳ ጅሮ አፉሪ አኒ አካስ ጎዴራ ካጀዱ በርባዴ ሲንጀ መተደረ ኮምታመስ መተደረን አላንዴም ዮን ቀባን እንቀቡ ጀሪቲ ነምኒ ብራሴኑ ነሞኒ በቤከን እንጅሮ አዘለታ አጅረኒ ነምባሲን ሲጀመር ጀቹራ ነምባሲን ሐዋርያቶኒ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አካል አንዱ መሆኑን ሐዋርያቶች በደንብ አስተምረዋል ብዬ መረጃ ሰጥቻለሁ። አንተ እንዳልከው መቀመጥ የለበትም። ኦብሌቲክያ ኢላሊ አነ ከንጀዴ ፊዲ አነ ከንጀዴ እንደንዳሙን ሲንጀቻራ አካት በርባዱት እንጀ
ergan danda'amne maaliif haga ammaatti nan kenna jettee na teessistereeyyuudhaan. አንዱ አካል መሆኑን ሰጥቻለሁ ኡስታዝ። ይቅርታ አካል ይሁን እኔ አያገባኝም። እኔ የጠየኩት አንድ አካል ይሁን ሁለት አካል ይሁን አይደለም የጠየኩሽ። መንፈስ እኔ ብሎ ተናግሯል ወይ ነው? አዎ ካሽ ጽኝ የለም ካሽ ደግሞ ውጪ ነው አልኩሽ። አለቀ ይሄ ነው። አማ አካል ሆነ አልሆነ እሱ አይደለም። አባሊቴው ባቴ ምትከስ ጋር በደን አና ሱኒ በልና ሰሙ ተኮት ያደክ ያስረት ያደክ አብዱ ዴቢ ቀብዱ አስረት በልና ማሪያቾኒ ዋንቱ በለቱ ሳዲጳቱስ አኒ ጋፊንኮ ዮና ዴቦ ሲፋና ጋፊንኮ አና ከን ጀዴ ዱበቴ ሮታ ሰናከን ፊዴ ናከን ተቆለ እንጅር ማሰላም ወሂድ ቃል በቃል ከቁራ ስጠኝ እስቲ ቃል በቃል አንተ እንደምትፈልገው ሬሳ አይደለም አና ከሳ ወሂድ ጀዱ ቃል በቃል ስጠኝ እስቲ ሬሳ አይደለም መተድሮ ኮሚቴ ኦኬ አንተ እንደፈለከው የለም መጣጥሽ ላይ አንተ እንደፈለከው የለም ቀጥል ወደ ሌላ ጅሮዳማ ካንኬ ጅራሞ እንጅሮዳ ነጥ አካቲ በርባደቲ ሲፊንታው እንጅሮ ሲከነ አንዱ አካል መሆኑ መንፈስ ቅዱስ አንዱ አካል መሆኑ ቀጥል ሌላ ገረብራት ደበረ በጋንጅሩ ና ጀት ገለቶሚ አማማ ከበርባዳ ይሩ ከነ ቶለ እንጅሩ ከናፎ እኔ ጀዴ መታሳብ ደንዲ አፉሪን ዱበቱ አንታቴፍ ከአካል አንዱ መሆን አይችልም። ሁለተኛ ገራለ አንዱ መሆን ኦይ እሱን ደግሞ መጣበታል አማማ ገረሳ ኮፌካ አሁን ወደዛ ልመጣ ነው። አብሽር ቆይ አሁን መንፈስ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ከአብ ወጥቻለሁ እንደምል መንፈስ እኔ ከአብ ወጥቻለሁ ወይ ደግሞ እኔ እንዲያደርጋለሁ ብሎ የምናገር ቦታ አላገኘንም። አመበክት ደም ነው መንፈስ ቆይ አመበክት ደም ነው ረጋ በያሽ። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልቀጥል። ቅድም እኔ አሁን ደምድማ አትሂድ ወደ ሌላ እለፍ። አንተ እኮ ማብራራት አልቻልክም ማለት መልስ እዚህ ላይ በሰፊ ማብራራት ስላልቻልክ አትደምድም። ለምን ትደምድማለህ? ሰጠው አልተቀበልክም። እንጅሩናን እንጀነ ጅራታናና ሲከነ እንቁዳኔ ከናፉ ደርቢራ ሲከነ እንቁዳኔ ምርገከና ደርቢ እሲነት ከነ ጅራ ከንጀነት ከነ አንዱ አካል መሆኑን ሶስት ቦታ ሰጥቻለሁ። ሶስት ቦታ በከተማታበታል ተካላ አይደለም የኔ ጥያቄ ቃማን ቶኮሚቲ ጋፊን ሲጋፈደ ሀፉሪ አና ጀዴ ከን ዱበት ነተገርሲሲ ጀዴ ቶኮንታኔ ቃማን ኢሰቲ ዱፍና አመሰቲ ደርቡ ፊበር ከሲጋፈደ ከነነትም ተናን ኢሳማ ኩኖ በአካል አንድ ናቸው። ኢሳም ወደምለው እንቀጥላለን። ግን መጀመሪያ አለ ወይስ የለም? ደርቢ ኢቲያኒ መተዱሪ ብራት አየ እንጅሩ ከናፉ ከመተዱሪ ብራት ደርብ መተዱሪ ጋፊን ኮ ለመፋ ሰንማ ወልቀበቴ አፉሪ ቃማ ዋቃ ከሳስ ተውሳ ነተገርሲስ ዱራት ለሽ ተገርሲሴራ ማቴዎስ ዲደሚሰደት ቁለሰገል ዲደመረት ሲከኔራ ቶኮ ዲቀባዱ አዱብሳቹ መራኮን እንጂ ተኮና አዱብስ አብሽር ድብፈት ማቴዎስ ዲደሚሰደት ድብፈት አምብራን ሲከኔ ተኮና እንጂ አንዱብሰናም ቤከ ጋሩ ተውሳ ነገርሲስ ቃመሳ ከሳች ተኮ